Ovdje pravo šiše. Sad se nema. Ajde, idemo još neki korbo. Idemo još. Dobar. Još i ovdje pomada. Ne. Moram na ovaj rud. Aha, to treba. Je sad brzo. Da je lani otrkivo. Da. Navijače ima. Da. Davorić, posluži se klipić, ima malo. Fini su klipići, moram ti reći, jedan, drugi, treći. Stvarno super su ovi slanci. To znači domaća rakija, je? Je domaće to. Da. Domaće. Pa je, najbolje domaće. I drugi put. Može. Sve živo. Polako, niko nam se Štiflica. A kaj si kiflica kad sam nam vidjela? Eto, da li si spreman? Mašina je zagrijana. Ja sam se bolje rešio za drugu rundu. Početi sam ti kotače i onda se sam sičan, onda mi pa tako komplicic. No ja komplicic. Ja kažem, ja dođe kolega, nema s tim da se... Bravo, Nataša!
Brđevica, gas, gas. Prostite, da više ne nazivam. Dok ja složim Dobro, glavno sudjelovati, ajde. znači drugi tjedan. Može pomoć, ali od 100 kuna. Da. Hadica, ima da trči svim kunika. Da ne opadem svim skupa. Ajde, jedan srećom, prima sad. Ajde, srećom. Ona boja je kolica. Ona se kotačne. Ajde. Idemo dalje. Treća kategorija, Šeki. Čeki treće mjesto. Čestitam, kaj niko tu ne plješće. Evo, Čeki čestitam. Tebi musu nije dao. Sinjeri. Eko. Ajde, Šeki. Evo, Ružica treće mjesto. Ružica i ja čestitam. Kućek, Barbara. Barbara, kućek. Evo, Denis, ti si to. Čakovca. Čestitam, hvala puno na sudjelovanju. Ej, Bože, Valaško, Igor. Valaško. evo idem da vaš. Tuškan, Ivica. Ivica Tuškan. Hvala vam puno. Kuzmić. Nema ga. Nema ga. Kaži malo. Zahvaljujemo firmi Ortobox. To je ručak po bok. Mario, ti isto piješ pivo? Da. Super.